ya lona botsadi ya kere ditlhabololo tse dingwe ra di tlisa mo sekolong tse dingwe le botsadi la re di bolella gone ga reng ke re tshwana rotlhe ka megopolo ba bangwe le ga re le gone ga le re le ka go tlisa ditlhabololo ba re bolela gore nya nna go na le mongwe ke mo itseng o ke tlang go reka tšhuniki ko go ene o e leng gore o cheapi go na le mo sekolong mme kana ene 10 kilo wa profit botsadi ra mo tlhoka gore re tlhabolle sekolo ke a leboga ntekeme ka go lekala mo tseng se ke ya re na go dula stilo le zo le lengwe kana le sha ke tla go setsa ka go sekolo go na tsotla nya di siama tla dia mo thank you Morena nya mme ke a leboga ke lebogela dikakgelo tse re nile natso ano ke lebe ya gare ga ile gore ga ke a tlogela o peka go ntle ya gare Kabelo a tirwa diatla Kabelo ya tirwa diatla ra leboga Morena ka gore o bo o retlela ka go le ka go thusa go rarabolla diemo tsa ga rona o bona kganya ya temothuo ke eme ka dina kganya ya temothuo ke tsore bo ngwana ke kana tota le rona bagolo ra e tshaba ka gore go a berekwa tota go batla ditlamelo di le teng mme ga ke tsore nka re masimo a rona so sa ntlha ditsela o tla tlhela di seo sa go ya ko gongwe ke dingwe tsa dilo tse ka rantse re bua le di-VDC le council tota le bogogi botlhe wa motse gore re thusa jang gore ditsela tsa masimo e nne tse di ka kgonang go tsamaya so sa ntlha ka beke e fetileng re mo phuthegong ya kgotla o Ramotswa mokhanselara wa Mothubakwane a re le re tle go kopana re le morafe gore re buisanye ka tsela e yang Bosakutswane ya go tsenela ko tse ka ha e senyegileng ka teng le dikhutikhuti ka teng tota ile gore o le ka go ditlama gore ka tshwaragano a rona re le morafe ene o ka batla mebu tota a se nosi le rona gongwe le go ka nna ga re tsenya letsogo teng go batla bo gravel ba ba ka go kata mo mafutiting a ditsela mo tla itlhela le gore ga re batle go itirela re le morafe ga ke tsore ga ke re irwa ke ke tla e amanya le gore rra o buditse ka kganya lefatshe kana ka 1925 ba ga Malete ba itheketse polasi bidwa go ke farm forestry wa ya ralla ga o ya ga Borona bontla ka fa le ka fa o bua go goroga go ga o ke le sekolo sa kgale kana sa primary ka fa mme polasi e simologa ga e tla re ha moragonyana ga o sena go tlola metsi maswane ka ko mojeng wa tsela ka kwa ke teng ka ko tsela ke ra ka ko polasi e leng teng e be re ga o le ga go leng dikago tse dintsi o tla o bo tsena mo gate-ing e yang ko lehelo le la diphologolo ha mmokolodi o tla bona ga o le go ga pa gilwe matlo a mantsi o tla bona gore ka re go na le tsela ikele tla tlogelang go godimo ke molwane wa rona le ba ga Rekebi mme e be o tsamaya ka yone o boa go goroga ke re mo gate-ing e nngwe tota ke teng go e go teng ya mmokolodi ntse ke polasi ya Balete le ga tsa Bokebi le makgwa a mangwe di le teng ka foo wa go goroga teng ga sekolo sa primary ke re polasi yo morafe o bolekile madi o bolekile dikgomo bo ba reka bogologolo madi a teng ga teng go te ke 3,000 pounds e ba itse ba kanoki ba dipalo ba ka go supetsang gore gompieno e ka nna dimilione tse dintsi tse di ka gorogang go dibilione
gore ha ile gore e rekilwe 100 years ago ka 10,000 pounds wa makgowa re itse gore ponto ya makgowa a gompieno e tsamaela go nna selekanyo sa 20 pula to 1 point. To 1 point. Yaanong o ka bona gore ke thuto e kana ka nya morafe ba itiretse. Mme se e tshwanetse gore nne thuto e tswe mo go rona gore ka kgona go itirela dilo tsa rona ka go ipolekela. Sekai se sengwe tota re sa ya go kgakala ka dipolaseng. Ha ke re gompieno ana re itirela go digo tsa mollo. Digo tsa mollo tse ke tse dirang di re thusa kae mo diphithong ka nako ya mathata. Yaanong ga nna le lona re ka ne ra akanyela re leke go retolla ditlhaloganyo tsa rona. Ke eng so se re dirang gore re bone go le botlhokwa thata gore re ka ira madi gore ka ra boloka motsadi kana ra boloka mongwe wa rona o tlhokagetseng re go reka kesi ya manobonobo be ra go ikatela ka mo tente di tsakela ke eng re ka se ka ra ira segotsa mollo sa gore re itirele botshelo la nkutlwa akere gore ga motsadi a tla jaana re nna nka le thusa ka tsa temothuo mme ka gore e bokete re a jang ko re yang teng re tlhoka ditlamelo tsa mohutamang a ke re tlhoka bo solar power nyana o reka dipanele nyana di ka nna 6-8 o bo itirela gore o itshubele le bone o ntshe metsi mo sedibeng ka o tla bonile le letlhogonolo la go sepa le gone go sepa mo ga ke re ka gore government a re nya nna ga ke ntshe madi a go epa sediba wena wa ikepela mme nka go thusa ka go tlatsa gore ke go ndirele equip kana ke go tsenyetse ditlamelo tsa sediba gore ke ra gore sego tsa mollo se a re ete re sa akanya gore go na le gore re se isegela ko phitlhong a re sa akanyeng gore se ka re direlang matshelo a rona tota ke yone kgang e nkileng ka leka go e bua ko Ramotswa mo ke bua ka gore ka itirela poleke re le morafe wa ga Malepe ra kgona go itsamaisetsa matshelo a rona ga goromente a tlhaelang teng ebile ka nako eno re akanye gore le ene goromente ga re kgonne go dira 1 million 10 million re ka kgona go adima goromente be ke itshwenya ke bua gore mantlo a matona-tona a re agang a bongwana ka siame gone a gona motho o sa batleng gore tsatsing le ena ba re ke na le 3 bedrooms ke na le di-bathroom tse kae e ntseng jang le mathaithai le di-furniture gore ga ke a re ke itse ope go itirela le go ithekela koloi ya manobonobo ka re a re ireng dio ka selekanyo se e leng gore ke ka kgona go aga ntlunyana mo makgwa ba re modest house o ile di bedroom nyana tsone se pedi tse tharo tse e se mo go tona-tona gore ke itse gore ko ke nnang teng ko lwapeng bangwe ba makala ga ba itlhela ke nna mo pantong ke nye ke nna mo gona mme ke bone ke lemogang gore gongwe go palelwa ke go aga nako eo ka gore madi a ka ne ka isa thata ko thutong ya bana ba nka supang ke re gompienoana ga gona la ene po wa bodo e tlatle ko go nna a re o batla sepe instead ebile ba itse gore ke tshwanetse gore ke ne ke rekelwa tse ke di tlhokang o mongwe ko mosia wa na nthomelela diaparo ke mo reile ka ra emiso ka gore ke tswala matloisi anong ka dilo tsa re wa ditekela tse o mongwe o tla batla ka plastic bekenyana ya gore ke ga di ka ibagetswa ga se o kitle go ipokela sepe mo go lona madi a ka naya ko thutong ya bana mme yaanong ke be ke palelwa ke go aga a kere ke a le ipolelela le jaanong go ampalela ka gore anong ga go ntse go kokotiwa go tegate ko mojadife ka gore ba pasitse ka 100% re go koleka ko go jewe moletlo ke santse ke sedila
tlhaloganyo ya ka gore ke go bara ke re nyame a re tsatsi leo re se ka ra ira moletlo re tlehela re kana go re tle go ga ke re malatsi a bile go jwa bo December chips le boleng ke se ka ba re kense kgomo ka ra le nna ke setse ke bile gore tloga ke swa ya re ke tlhokala e lone ke le lona le bele ra a re ntse a dira eng jaanong ke le ka go supa gore bonno bo bonyenyane gompieno ke bona go ba mperekela ga ke sa tlhole ke na le thata go ka bo fela le go dira eng dipetse dintsi bana a ke re ba tsamaile gore le lona bongwanaka le ise jalo gore bana tsatsi le lengwe ba tla be ba tsamaile o setse o lokwega mo go ne mogakgatibo wa ntlo sa dire sepe jaanong nna ga ke re ne re kolekana ga ke re madi a teng ra go a fa mongwe ke ra re ipaakanyetsa re itirela letseno le re tlabe re le beile gore ka moso go ga o setse o godile dipoelo tsa teng mo go teng bo dividend ba tla ba re tshetsa jaanong ye ke buang ka yone ka gore ke araba kganye ya o temothuong gore ga re itirela sedibaga re be re inoseletsa be re itshubela le bone re nna le motlakase wa maranga letsatsi re nna le ditlamelo tsa teng gone ga botshelo bo nna teng yaanong jaaka ga re no bua gore re batle ekere ga ke bone le thata ka gore ke go batla molete mongwe mo kgaolong ya ga rona a re rentisetse simorire mokwalo gore go re hira the those 2 hectares sebaka se se kae re be re ira thulaganyo ya gore bana ba taung a reng hale ke go di supetsa gore le ka itirela botshelo ga ke re radia ga re le go re itirela botshelo ra ithuta jaanong so se ke reng ke iso re temo bokete bo yone ke gone gore it's labor intensive mme bana ba rona ba lebelle gore e ka nna bokete ko tshimologong ya go lema mme ga jaaka wena o itse ka di-tractora le mo go tla bong go tlhagola le eng gore ba se ka ba imelwa ke go dira tiro ya teng re itse gore dijo tsa teng ga re emele gore di omelele re di ntsha di santse di le metsi jaaka dinawa tse go etseng go teng bo di-beansi mebidi e go teng bo yellow maize ke tse e leng gore ko bohelong di a go tswalelwa mo dipaketeng e be di tsengwa mo di-freezerseng re di reka ko boulwetse di dirile jalo be ra go tsenya mo fridging re package ba bangwe mo teng ba marketa ba bangwe ba tlabe ba direng gore e nna tshimologo ya go aga temothuo ya rona mo kgaolong ya teng gore re na le metsi a mantsi ba ga malete mo kgaolong ya rona mongana kodu e ka enaga go sitlo a kere metsi a ntse a teng kansele ke dumela ke re a ka re le ga le bonana ba nne ba akanye gore a ra re ga re ka ke ra drila didiba mo mongana kodu ra ntsha metsi a teng ra isela le gone mo dijarateng tsa rona re se ka ra go a senya mo dijojong mo ya ka go kile ga nna le dijojo le one ke mogopolo gore ka boa ra o bisetsa gape gore mo digotlong mo re leme gone go ithuta gore re ka itirela dijo ya ka go ne ga tenako e le go tere ga re lemilana merogo ya rona re ka ya kgobokanyetsa go lehelong ga nna le botshelo gore ke batla go dumalana le wena ntata gore a re leke re se ka ra egana le bone banana ba ka bidiwa mo khutleng re ka lekelela ra se ka ra reela re tla ba bitsa ko di-tournament le ko dikhwaereng eo e siame ga ke re ga ne re bua ka ba ba itshiela mme banana bone re ka leka gore re ba biletse kwano le bagolo ba bone re ba re a mongwe le mongwe a tle ka ngwana ko lapeng ka gore bana ke ba ditirogadio re tle go akantshanya le bone gore ditiro re ka di dira jang kgaile tsa temothuo ke ra gore ke yone kgang e go no bua le ka financial literacy ke sengwe sa dilo tse di botlhokwa maloba ka go kgotlakgolo e kile ya tshwarwa jalo re ke a kile o ne a re o itumela tiro ga re bua ka tiro ya diatla mme so sa batlang go itse ka sona ke lehatshe le la badimo ke amile molete
gore le ha tshele le rekile ke ba ga Malete bo rra rona mogolo le rra go mogolo le nkokwago ga ke re ne ba tshwaraganetse dilo bo ba ntsha dikgomo ba nne ba kgona go ntsha ma 5 ponto ba ntsha ma 5 ponto ka nako eo bo ba kgona go dira madi a kana ka 3,000 pounds diponto ka nako eo ga ba ntshitse 5 ponto mongwe le mongwe bo ba ira 3,000 pounds bo ba go reka polasi mo moneng wa lekgowa ana e rekisa jaanong re tlhaloganye gore polasi e se ka re bona batho ba ikagetse ga bone jaaka rekedi go na le metsi a yagile le ba bangwe a ba rekiseditse le bo Game City ba le re ke ga rona nya ga rona ke sekidi se teng go jaaka ke sesupa gore sa ga gare ga primary school le mmokolodi o ka kwano jaanong re se ka ra nna ra re ra o mana ga re eta mo dipolaseng tsa banga tsone ra re batho ba ba re tsetse lefatshe ga gona go re tsetse lefatshe ba ga Malete sengwe sa dilo gantse re bala re itlhela gore ba ga Malete mo ngwageng o no feta wa 2025 re itlhela gore re na le dingwaga tse 150 hela 150 years re le mo kgaolong e bidiwang ga Malete gore ke tsone dilo tse ke re ga go rutana go tla bo go siame gore di tlhaloganye ga re tsaya dibuka re bala re itlhela gore go kile ga nna dintwa a le gore go na le mongwe a ketse mongwe ga ke kopa gore a ithibe ditsebe ka gore a ke batla tloga a simolola go ntwanisa re itlhela gore le ga tshele ba ngwaketse ga ba lete ba goroga ba ba lwantshise ba re go lofa ke ga bona mme ba ga Malete ba ba fenya ba kgarametsa ba ba busetsa go ga ngwaketse go simoletse a bone ke garanaka go ela ga morago gale ke rana ka ke re ga o tlhantle kana ke tlhantle ke tlhantle ke one re mo tswa mo mogobaneng o botsana mo go yone o bo ya kwa le maabane ne ke boloka ngwana ga kgosi mo ka me gone kwa maphakela mna ba mpotsa gore ao o sa ao letse mono ke bara ke nya ke tla gara motswa ga ke re ke 45 minutes ya go tswa kwa re kana ke gone gore tota re mo ga ngwa ketse ne te e sala ne ga ba fenya bo ba ke dibuka di teng tse di re supetsang dikgantse jaanong ke bua jaana ke bua ka dingwaga tse gore maikelo ne le gore mo ngwageng o fetileng re tla celebrate dingwaga tse 150 tse di supang gore go gale ke ga rona mme 100 years o ba ga Malete ba tshotseng polasi ka yone e ne le ka nako ga kgosi Seboko wa ntlha re mogolo ke ena na ira gore morafi o ithekele polasi ka ne ba bona gore lefatshe lone le re letse re mo ba ngwaketse ya le gore re letse re mo go bone ne ba sa le ipateletse re be re ikgodisa ka gona go reka polasi ya kgale mme be re ka 1964 kgosi mokgosi re a ba ra morafi gape gore o boleke bo ba reka polasi nngwe e bidiwang go ke ya garang koromane ntse le gone go atolosa gore ga re ka tshelelang teng ka gore le ga tshela rona le lenyenyane ga le ga tshele le lenyenyane jaana re na le yone polasi ya garang koromane re na le polasi ya kgale go atolosa ga morafi o ka tshelelang teng mme e ya kgale ka lebaka le le telele morafi o ne o dirisa a ke tshola tlurutlo go ntse go buiwa ka gore kora matlabama mo go tlola go rekilwe dikgomo tse ne go te kgwediso ke yone ya diatso no go te kgwediso mme ba ga Malete ne ba ira thulaganyo yo mo polasing ya kgale
ba tlisa ba refosanya ka dikgotla ba isa dikgomo tsa bone ga Bolkampa e ba re ga di sena go ka gate go dira go kokotlegela bo batswa bo go tsena ba bangwe jalo le jalo 5 years go no go dirwa jalo yaanong keletso ke gona gore megopolo e ntseng jalo re bone gore re ka e busetsa jang mo tsamaisong gore e ka dira ditiro e ka dira botshelo go thusa bagamalete go tswelela pele yaanong ntate a re na busa le kgosi mokgosi yaka ke bua dibuka di teng morafe wa gamalete tse di supang yaka ke 150 ga se bogologolo bo go ka te rona ga di se seng re badile dibuka tseo tlhomagano a bogosi e teng mo tlhomagano a dikgosana e teng mo gore kgotla gore ya gore mo dikgotleng tse dingwe tse e leng gore go yaanong ka gore motse o godile re amogetse le batho ba tswang ka ko ntle gore re ba bogosi jang mo dikgaolong tseo ga se sepe se se ka hitlhwa mme ga ntate Lerope a ka bua nna buka eo ke harantlholotse ga ke iske ke bone bora Lerope kgosi mokgosi o sule ka ngwaga 1966 ga ke tsone ntate nna le dingwaga di ka nne di le kae sa gago o tletse ka ngwaga ma ka 52 jaanong mogolwanyana o monye mo go nna go le gonye o mmone ka matlho nya gora no se tlhalefile ke a dumela le nna ka gore le nna o godisitse ntse ke tlhalehile mme buka tsele tsa gagwe ga di supile a le gope ka ga rrago le ka nna ne ke le kaene ka raise nna ke bone go rekgetheng ke bone ke tshwere bothata ke bone bana ba go lo botlhela ke tla bitsa borangwane ke re ba nthuse re senke gofo a re se ka re aganetsenya thata nya mme ke a e lebogela molete ga ke tswa gona le tse dingwe mme tse dingwe dikagelo jaaka mme Mamokgosi ke Mamagosi a na bua ra di lebogela motho wa batho nna ka keletso aka ke gore a rageng malapa a rona ka ke ne ke re tse tsa bo go betšha tota nna ga ke mo go tsone mme ka nna ke tsa gore go betšha go nkilwe sa fashion ebile re bua ka tekatekanyo ga mme le rre ga go molato ga ba betšhelelana mme se ka re ga ba sena go betšhelelana go tere go a tlhola dikgang tsa teng ebile go se ka ba ga nna gore o mongwe a re golao o mongwe ka gore o metšheditše go betšha a re go tse gore ke mpho ga o ga motho wa bofile motho ke a leboga ka pula bagetswa go na le kgang e ke teng e ntsinyana malatsing a ya kago ya tsela e tswang go boatle ya go goroga ko sepatela le ko motseng batho ba teng ba tla re bolelela gore ba tla tla go tshwara le Mphuthego ba tle ba re itsise gore eng ke jaanong dipotso tse dintsi ka yone hela se salang gore nako e dirwang re ikopela gore a tirisano mmogo e nne teng re kgweetseng ka kelotlhoko matshelo a se ka tla a latlhega ke yone kgang e nka buang ka yone bagaetsi nkile ka heta jaana maloba ke na le botsetsi wa ngwananyana galateng ke re ke latlha di-napkin mo tleliniking ya Siga tota ne ke di lebetse ke leng ka be ke di latlhile ko St Conrad's yaanong ke gakologela ke tsamaya be ke re ke tsena mo tleliniking bo ba gana ba ra go latlhile di-napkin mo go bone le di-teng
le dirileng se se itsang gore dinapkin di latlhelwe mo ba ga madi ma ya kuna dikini tsa matlakana go gora gore re botse bo sister gore nna ke tsoga gore la ga go tla go molato go dilatlhela mo dikini tsa matlakala tsa malapa ke tshaba ka gore dintla di a didiga go bo go goga gogiwa go tlala matlakala a teng a tlala kwa le ha gongwe ka kontle ya ka bongwana ke tla ga ba bona gore go thina matlakala ba di latlhela mo tseleng e nna mojo wa dipudi le dikgomo jaanong a re tlhola gore ba tleliniki ba re ke eng re ka se ka ra letlelela gore go latlhelwe segolwang o e leng gore ga ana tiro e babalesegile gore e ka ba matlakala a metsi ke a leboga ka pula ba gaetsho Sorry, it's already Marona or Arabi, so they really was. Get up of a Councilor Town East Renawa, Hotla, Correlaboca, it's out of General. I read them Councilor. Mga military meleng kapula. Go setse go le motshegare wa sethoboloko tsatsi la lela mme gone go bo go se molato gare le mo lelapeng le la rona le la ntlha ka go le matshwanedi mo ngwageng o mošwa o modimo re se go haditseng ka one ke itumele le go lemoga motsadi wa rona go se kgolo ya ga Malete maitlo re ikokobeditse tlhoka motlhaodi namane ya nare ra go dumedisa ka pula mme ke lemoge jalo le marara bodiredi bo re nang le bone bo honorable ba ke bereka le lona bo honorable le ba pele ba baneng ba le teng batsadi ka kakaretso ke a le dumedisa jaaka ke buile batho betso go setse go le motshegare moya wa ka nako tse dingwe itlhele o utswega ga go te ke leboge ka gore kana go leboga hela ke gore be ke re ra leboga ke be ke nna mokhutshwanyane hela go le kalo mme nna ka tlhago ke motho o ke buang mme ebile gape dikgang tse di neng di buiwa itlhele di nthokotsa ka gore tse dingwe ke tse di nkamang kana ke tse ke ka supang le nna ka paka gore ke boammaaruri jo bo tshelang mme batho betso go ntse jalo gore ga go lebogiwa motho a latlhele a le mabedi a le mararo a makhutshwane ke ne ke re ke a re ma ke supe batho betso gore ke a tshwenyeganyana ka gore statistics ke seo ka re ke a bona se a gola dipalo di a gola mme ke re ke kope ha pele ga mong a rona gore a go eme ga go leng teng gone ga go emeng teng gone ga makgwa ba re two is plural go gore two ke bontsi ga go le two go tshwana le ga go le 10 kana le ga go le 100 ka gore gotlhe ke plural o ka re tlalwa ke seemo se sa go buisa dintsho tsa rona ke ne ke sa bua le Kgosikgolo mme ka goreng marara a rona ha ba go lemogile ha ke husitse le intshwarele botsadi mme ke re kolomo a gore go leba lebeng ba ga Malete go re tlisetsa dihawa go buisa dintsho ga go a siama a re ithulaganyeng re santse re na le nako
ya gore re letsa gore ga motho a setsa hudugile mo lehatsheng le ke go twi ga go sa tlhogona le nako ya gore re tshabe re boihe go bua ka leiso ga gona le nako e siameng ya go bua ka khudugo ya rona ke yone ya iheta le bone ga re simolola phuthego ya rona moruti a re tlisa gaufi le Modimo a re mo ngwageng wo ka ra bona lone leso le lone le re ikatumeditse thata a re batle Modimo re santse re na le nako re hilwe sebaka sa ngwaga o mosha a re eng ko dikerekeng kgosikgolo ya rona ga ntse a bua thata ba buile ka yone kgang yoneye tirisanyo mmogo lerato dilo tse tsotlhe ke tsone tse go buiwang ka tsone ga go te bonang boago jwa Modimo bo mo bathong go tewa kagiso go tewa tshwaragano le tirisanyo mmogo ke a iheta mme le rona dikereke moruti I'll be calling you very loud dikereke ga ke kitla nna ke emisa ga lo sa re direle sentle lo intshwarele botsadi gape ke ikokobetse gore re tle go tshwanna gore re le supetse gore tiro ya kereke ke gore a tumetse gaufi le Modimo segolobogolo jang mo nakong yone thata ya tlalelo ya leso ke a iheta ba re go bua leo ntlhatsebe go utlwa go nna gaufi gore a tlhaloganye ke rata ke leboge ba Bolax business community participation mo di thulaganyong tse tsa di phuthego tsa kgotla le tse dingwe hela tse re kopang nako le nako e nna bone ba ntshang tlhogo ba ga malete re tshwanna ke gore ha ile sengwe re koleke ma 10 thebe ra apare dikipa tse di kwadilweng Bolax Group of Companies gore re ikana ka Bolax maabane yana ka Christmas ne ke bua le bone ka tshoganyetso e seng ba Bolax ke buile le business community yotlhe ke dirile maiteko ke ya ntlatseng ho re nne re bone ba ba tlhokang ka ke ne ke bua le bo mabuipelego e nnile Bolax hela ya ntsha lentswe so Bolax ra go leboga mme bile ke dumela ke re jaaka kgosikgolo a supile go tla re jaanong rona le lona re nne hatsi re ithulaganye gore re ska ra le tshoganyetsa di-event tse di tshwanang le tse kgosikgolo a buang ka tsone the celebration ya centenary 100 years 150 jalo bo independence ngwaga e ke 60 years kana ke ya Botswana ke ra go tshwanna gore re ithulaganye go santse go na le nako so that le lona le tle le ithulaganye le kgaoganye di-profit tsa lona sentle batho betso go builwe ka sekolo sa Tswelelopele Brigade ko counseling re le bo honorable ne ra bua thata re sa kgale mathe mo ganong re bona council ya rona e dirisa madi a mantsi go bankanya matlo e dirisa madi a mantsi go keneka dikoloi ra re nnyaya a kwa go nne le tumalano e tla dirang gore ha koloi ya council e batla go service ya la service re dirise bana ba rona ba Tswelelopele mme kganye re buile ka thuso ya Modimo ke bua le lona lo se ka la mpotsa gore go dumalaneng ka gore yana ga go mo botsamaisi le bone hey ke mathata hela mme gone ba re boleletse gore tumalano e saennwe ya tirisanyo mmogo ya council ya ga Malete le Tswelelopele jaanong go raya goreng ditiro tse dingwe tsa rona bana ba rona ba tla di dira mme se mahala mme gone price ya teng ha e ka ke a tshwana le ha re isitse ko ga borona jaanong go raya gore golo mo go tla thusa le yone institution ya rona sekolo sa rona sa Tswelelopele go aha godimonyana jaanong ke nngwe ya dikatlego tse re nnileng le tsone mme go santse re na le tiro go honorable ya gore re go batla go itse gore a mme se se dumalanweng se emetse dikeletso tsa rona le lona ke santseng re tla e sala morago
batho betso manke hite ka kganya dikoloi tsa council tse ke neng ka nna ka bua ka tsone ha maloko gore jaanong kganye e wetse mme kwa e wetseng teng jaaka ke ne ke tlhalositse ga ke itse gore a mong a rona ba emmegeletse semmuso tankinya mme anong ke tla phuthologa ga begeletse kganye e wetse mme e wetse ka gore wela re le council mme ebile ke bua jaana dithulaganyo tsa gore re duele ba ba neng ba re sekisa di setse di dirilwe go raya gore jaanong mo sepatšheng se se makgwakgwa itseng gore council ya Gamalete e bereka ka mokwatla o le mo leboteng ke kutlo botlhoko e seng kana ka sepe dikeledi tsa rona di a tshologa di kopanna ka hatla se ga marama jaanong mme gone re a leka ke batla gore ke tlotlomatse bodiredi bo re nang le bone gore go tla go hitla ga jaana ga gona ditirelo dipe tsa council ya rona tse di emeng mme kwa dikgaolong tse dingwe ga ga ngwaketse ha ngwaga o fetao ne re bona ba emisa dijo tsa bana mo dikolong ba bangwe ba emisa bo ipelegeng tse dingwe di-council ka botsone le tsone di emisiwa ga o tsaya e tshwanang le ya ko maung go tila gate ya mampele ka gore jaanong le bua tse di gotlhagotlanang le goromente jaanong rona mme mo bothateng jo re leng mo go bone re gotlhagotlana le goromente re gotlhagotlana le ene sentle ka morero le ka go nalana mabaka ke sone se ke buang jaana ke re re bereka ka mokwatao le mo lebotleng mme hela ga gona ditirelo dipe tsa council tse di emisitsweng mme bile ga gona maikaelelo ape a go emisa dipe ditirelo tse council e leng di neelang re nnile lesego ra latsiwa ke tlhware mo ngwageng e hitileng goromente a re neela madi a kana ka 14.2.5 a re 14 million madi a e ne le a tshwannang ke go bankanya ditsela mme ra be re nna le bothata ba gore ra go di bankanya ka eng ka gore ga o tsaya dikgaolo tse di tshwanang le ga godimo ga lentsweng ga le o pagamelela ka ga morago ga complex o tsaya kgaolo e tshwanele ka ko bojantša gale ka ga morago ga bomme Mantsabane metsenyane e ga morago gale ga o tsaya kgaolo ya rena e tshwana le ya Monganakodu kwa Gamalete ka ko motseng ka kwa ko Botsokong gwa go boela hela ko morago ko metseng e nne e bewa ele ko ga gona le ga ile tsela jaanong madi ke ya ra go dira jang kgang e neng ra e bua ra e dumalana ke gore a re dirise madia go a go reka dimetšhini re le council ka gore re na le greatera ile 1 e ke bua le lona ga mpie kwana isule sa le iswa ga kitse la bohelo le bona mo taung ke leng ngogola go simologa be swa e swetse ruri re na le matipana a le mongwe hela o le mmone mma bana a tipa mmunyana ga le ke ba kopile gore ba tle gore tshelela mmu ga lesong gore gongwe re ka thiba metsinyana ke matipane eno o no si hela ba lo etle le bone mo re reng ke JCB ka la mme JCB tota ke leina la compound go lo mo go bidwa TLB mme gone nte re bitse JCB hela ba le bone le one e one hela ya lo ka monwana jaanong go ra gore tota re ntse re sena di dirisiwa jaanong ke sone se neng ra dumalana gore 14 million eo ka ponyo ya leitlo a e go reka di dirisiwa kganye mma rona a e buang ya ditsela tse di yang ko masimo ga o tsaya yone ya tsela e kgologolo ya A1 ke mathata hela ke dikhuti mo go yone mme re e tsamaya tsatsi le letsatsi go ya ko masimo ga o tsaya ele ka gore ya tswelela ka ko mogagabe ka kwa ke mathata hela a seng kana ka seng jaanong re sologela gore e tla dimetšhini tse ga di tsile di tla re tlhogogaletsa tiro ka gore di tla bankanya tsela sentle e be jaanong maintenance wa yone o bo o tla o dirwa sentle monna re go dira ka mpie ko re go patsela e be re sa e papaitele ka go e tshela metsi e tsosa lerole kgantele ebile e dikhuti gape ke tsaya ke re e siamente ke e tlogelentse jalo marona o buile ka kgang ya tiro e tshwanetseng go dirwa asphalt overlay
ye le yone batho betso re ya mogetse mme ka dipelo tsa di botlhoko tshwantse gore re bue jalo mma rona gore ke tiro e ntle re ya mogetse mme ka pelo tsa di botlhoko ka gore bagakolodi ba rona mo counseling ba re boleletse gore tsela ye bokotlase bwa yone bo sule go tlhokana le gore e ka be kgankgamolotswe yotlhe ya be e dirwa sešwa jaanong rona ne re gopotse gore bonyenyane bo bo leng teng ga re ne re ka be re ne re nnile le neelano le ba ba tshotseng madi a e bankanyang gongwe ne re ka dira go tswa ko sepatela ya ema fo seporong kana go tswa ko boatle ya ema fo e tla emang teng e be re nako e ba re gang madi e be re boa gape re tswelela jaanong ka go tlhoka lesego ya re ga re tla go kopana le bone be ba re tlela ka dikgang tse di reng nya mme ebile le ra kontraka re saenne o tshwanetse go tsena mo saeteng ka di-1 tsa ga December jaanong ke sone mo ke neng ka helela ke bua le lona ke le kopa gore ga lo ka mmona go gongonyana a ntse a sika-sika lo ikatumetse gore le tle le kgone go bona phatlhatironyana mme tshologelo ya me ke gone ya ka nne kgosikgolo a bua gore o tlatla o tshwanetse go tlaga a tle go bua gore nya ba ga malete ke tlabe ke ntse jaana ke dira jaana ke dira jaana ke dira jaana ke dira jaana gore le rona re tle re kgone go ba le bogo mme hela ko phelong ya letsatsi ra amogetse gore a tsela ye e dirwe asphalt overlay e tshelwe legogo le le tshelwang ga godimo le ka thuso ya modimo re tla rapela gore e re tseye sebakanyana batho betso re na le bothata jwa go kgweleana ko ditleliniking tsa rona yaka mma rona ne a bua ke tsaya kerewe ya mile mme le nna ne ke tshwanetse gore ke hete ka yone mo boemong jwa bo honorable tleliniki e thata re yang ko go yone ka gore ke teng ko bongaka ba bonwang tsatsi le letsatsi teng ke ya ko siga golo mo gore tshwentse mme ke dimela ke re tla re ka jaanong ba primary health kana ba neng ba bidiwa DHMT ba gorogile ko counseling ke tsaya ke re ba itshetletse jaanong le ha gone re setse re tsena mo pakeng ya kotara ya bohelo ya ngwaga mme re tla tshwanela ke gore re sekaseke gore ba ga malete re dira jang gore ba se ka ba kokonelwa ke manokonoko a go tlhoka go bona kalafi ka nako e tshwanetseng ke sengwe se re se itemogetseng batho betso goromente o mo pusong ga ke batle gore o montšha ka gore ga nka nna ke re o montšha ra go bua o montšha la go itlheleng go ngwana goromente o mo pusong o tšhentšhile thulaganyo e re e bitsang ipelegeng gampe ko e bidiwa ikageng mme re sologela gore go ya ka puo ya gagwe e simolole ka April mme e tla ka diphetogo tse dintsi jaanong ke batla gore mo boemong jwa bo honorable re e bue hela go le kalo ka gore le rona ga re ise re bone mekwalo e tlhalosang gore go a pele tota sentlentle ga te go a go diragala eng mme e tla re mekwalo eo ga e goroga ya be e le gore jaanong re tla e bala le bone gongwe re na le tshologelo ya gore ba tla ba bua le lona gore le itse gore gate go diragala mme hela e re tsatsi leo go diragala bangwe ka dingwaga go tla gote ga re sa tlhole re tsena mo thulaganyong ye re e bitsang ipelegeng re be re itse gore mme gone sa le re le tlhabile ko dimatseba gore ipelegeng e re e tlwaetseng e tla e fetogile mme ke e wetsa yone eo ke re le gakologelweng gape gore re ne re na le approval ga ke ka setswana ke tla re keng tetlelelo re letleletse gore mo motseng wa rona wa Taung go nna le di-VDC tse pedi gongwe ga nne e le go di tlhopha e nngwe e tlabeng e le ka ga Mareteka kana ko Taung West ke e bee jalo e ka be e ne e nnile ka nako e ne re tshwanetse go tlhopha di-VDC jalo bo go raya gore go nna le one madiadia a gore goromente o tšhentšhile o santse a itshetlela mme le gampieko o sampe a itshetlela jaanong a re nameng hela re letile makgwa ba re patience pace go itshoka go tlisa tse di siameng e tla re ga go siame ke gone e be jaanong dilo tse re di tlhaloganya re tla re bona gore di ya ko kae batho betso ko bohelelong mo kganyeng ya ditiro tsone tse di tshwanetseng go dirwa ke VDC
ke gore ya ka nne Kgosi Botlhole a bua di dumalane di teng mme ke rata go wetsa ka ntlhangwe e ke neng ka isupa e ke dumelang gore a rotlhe re tshwanetse go simolola go iakanyetsa ya gore ntle le gore VDC e be tlhokometse dithoto tsa yone jaaka bo matlo le rona re bereka ko ipelegeng kana ko ikageng a re simololeng go tsharolola dikakanyo ke ne ka bua ka tsela e re bitsang tsela ya bakgatla kana gate ya bakgatla gore ga re bua ka pavement ya tselanyana ele a re se ka ra e bua hela ka pavement e re ka e buang e tswang ha e be dikologa jaana ya go kopana ko tseleng e heta ga go borre tshekwa ha le bo botutuba nya e kwa ele a re simololeng go e bua re akanya mo go teng local tourism ka gore ebile re ka hella ra go ikopela madi go go ba bangwe le bone ba ga rona go tse ba tswa go kopa ba hilwe madi a go tlhabolola ko tamong ya bona a le rona re ithulaganye re bone gore re ka tla ka a monument se hikantswe se re ka se bang hale go supa gore bakgatla ba di ba tswa ka gate ele ba tswa mo stationeng mo ba tswa ko maarabeng e le neelano ya trade kana ya kgwebo selo se ka re direla letseno se ka re thusa gore re tokahatse matshelo a rona metshelo ke kile ka bua mo dingwageng tse di mmalwanyana gore ko East Africa ba na le mo go teng SACCOS Savings and Credit Cooperative Society ba ke neng ke na le bone re reka dijo tsa ngwagono fela ne re dirile madi a ha ke lebella a ka tshwarang bo 60-70,000 hampe go madi a wa kae gone hayo bangwe dijo le re jile bile re heditse ebile la o ka re wa le ba motlhaga wa dijo tseo ga gona ga uyo mme ha re kolekile madi a kalo jaaka Kgosikgolo a bua e le 70,000 a re motseneng ka bogare 35,000 re dire society sone se ka gore ebile sone se laolwa ke molao wa puso ga gona bo madi a jelwe ke dipeba ga gona dilo tseo mo Savings Credit and Cooperative Society ke madi a tshwantseng go isiwa ko bankeng babereki ba puso ba tla batla gore tlhola ka nako le nako gore a re dira dilo tsa rona sentle jaanong ke re batho betso ke dilo tse re tshwanetseng gore re di gakolollane ngwaga o simolola jaana re di tsenye mo ditshwetsong tse re yang go di dira Kgosikgolo o buile ka go investa mo baneng a re direng jalo re investe mo baneng now I am a product of such lo itse ntlo ya me e ko boatle e tona ne ke kgatlhegile le nna be ke go gale hatsi ba ka e bana ke gampieno o mongwe sa ba ile China a kitile gore go mo tlantela o tla tla go mpontsha le China gore ka ke tsere ke le China ya mo ke nna o mongwe wa hetsa ko phalapi go ngole ena ga a hetsa o tla ba America ke se ke dale mosadi America 2 ke nna mo takalenyaneng hale tse dingwenyana di ntatlhella seng wa ke me ha ke be tlantse ke nna mo tlunya tona ele angele gona le limengena le ke le bona ke be ke sa bone sepe ke ra gore kganye Kgosikgolo a e buang ke kganye e botlhokwa tata ha o tla ke re ke hela gore ke bua nako e setse chaile le intshwarele batsadi mme ke ne ke re ke supe go le kalo ke dimela ke re bo honorable ga ke a lo go setsa ha ke tlhaetseng teng e tla re ntse re tsweletse mo diphuthegong tse dingwe le tla oketsa kana le tla mpankanyetsa mme batsadi mahoko a rona a kalo a tepodiso ka ha re ntseng re tshwere ka teng a modimo a re segogaletse Kgosikgolo ya rona ba dira le bone borangwanagwe le rona ka kakaretso re bone tse di siameng mo ngwageng wa 2026 ke a leboga motsamaisatiro ra leboga motho o se go le motshegare beso jaaka honorable Nawanga a bua ke re boloke nako mme ke tegara e go sa thata ke eletsa gore ke a utlwala ka ko ma a le nkutlwe ka nako e ne go tlhophiwa ka 2020 kana go ikwadisediwa ditlhopho ka 2024 bane ba sa ikwadise go boa go ikwadisa le bana ba rona ba ileng ka nako e ga go ikwadisediwa ditlhopho
be ba ise ba ne 18 years ra utlwana ba go ke bona ba ikwadisetsang ditlhopho gore ya ka kgosigolwana a bua ga go ka nna le phatlha go pehela ga nna le phatlha go pehela ya go teng gongwe mokhanselara mongwe a rile nya nna ke tlogela mokhanselara ke bone mahula mataba ke bone mahula mataba kana mo parlamente mongwe a tlogetse tiro ga ke rate le dibone dilo tseo ga go iwa go tlhopha le bone ba ke buang ka bone ba ke re ba tla go ikwadisa be ba na le tetlelelo ya go tlhopha ka jalo re rotloetsang bana ba rona gore mo ikwadisetseng tlhopho e tsweletseng mme jaaka kgosigolwana a bua o sampa a re buelela le botsadi ba IEC gore ba tle go tlhoma tafole mo taung ba tlhome nngwe ko mogobane ba tlhome nngwe ko botse but until thulaganyo e nna teng o ikwadisetsa ditlhopho go dirwa hela ko ramotswa ka dinako tsa tiro nako tsa tiro ke ra 7:30 go tlela kota 2 ba lantsheng go buiwa ka ga go buiwa go tsa motshegare go tlela ga go tšhaisiwa ka di weekend ga gona thulaganyo e le ke re ke ya tusetse mongabe go la gore ba re ofisi ya ka ofisi ya ikodisetso ditlhopho e ko madirelong go fa ba le station ya share ya gare shaf ke teng ha ile teng ofisi ya ditlhopho ga o le hala go filling station go botsa go ofisi ya ditlhopho e ka ba ka kae e mo gape lona ke ya tolosetsa mongabe ke ya clean up campaign batsadi e tautona e buile maloba ka state of nation address tautona o kopile gore le ha sela botswana ga le phepa ka jalo o kopile gore la satarta ha mongwe le mongwe wa bobedi wa kgwedi satarta ha mongwe le mongwe wa bobedi wa kgwedi botswana bo tle go phepahadi go se kholo na di tsele tsholo ka satarta ga se re tswa mo go sone ke ne ke ntse ke tsweletse go e bega mo go rona ba go mme go nka ditiro di ate di re tshware ka go harologana go be go le botlhokwa gore jaaka ke ne ke bua go lo ka satarta e re ga tswa go lo go pitong rona ba bang ba re seng ba lapa le tsipaletsweng re be ra go tsweledisa go dira tumeng mme ya go helwa nna gore rona ko malapeng ka bongwe nako yotlhe a re tsweleng ka go khipa malapa rona le dipatlelo di le phepa mme ke thuso engwe ke gore barui ba soposeng honorable Pilar ke dikgang tse re di tshotseng ke dumelola ditse barui ba soposeng go na le botsadi bo re itseng gore re ntse re ra le bone ba na le mafudiso kana merakana ka e leng gore go na le thulaganyo ya gore go eletsa go dira motlakase wa letsatsi go se kgoloma go kwa wa itse gore rumile kgannye ke thulaganyo e teng e tsweletseng mme ba le ditse maabane mongabe ba kopa kopano ka moso le bone ba ba amegang ke ra ba rui mabapi le gore ba ba amegang ba ne ba na le merakana gone o ba eletsa go tla go buisana le bone ka thulaganyo ya gore ba eletsa go simolola tiro mo kgweding yone kore ya ka re tle be re kopana ka moso ka jalo le kopia lotlhe ba e leng gore le ka tswa le amega ka gole gore ba tle le ise molaetsa ko go bone ba ba amegang gore ka moso ka 10 ba tle be re na le bone halo a kgotleng ya bohelo ke gore go na le leso la go rammusi ka motsadi o robetse ka go rammusi dithulaganyo ga re se re itse gore di tsamaya kae ene motho yo tlhokagetse ka satarta ga o rammusi ke ga morago hela ka fa leso le ka foo jaanong ne ke re le lone le itse ba gaetsho ke dumela gore motsamaisa tiro dikitso tse ke na le tsone ke tsone tseo ke a leboga ka pula ba ga malete mme ya bohelo le nna ke go leboga motsadi go tswa ko Bolax o nkisetse mahoko a malebo go be ke le tshwere ka short notice mme ga go se ga gore be re sa tshwarwa ga re bakantsa piteng mme ke solela ga kitla go tlhoka go boelela gape mme ke kopile jalo gore e tle ga re phatlhala go bonana office ke a leboga ka pula ba le bona kgosi botsadi ke tsa gore le go bokhutlong ba lenaneo la rona re tla kopa ministers fratana go tla go re fa tshegofatso ga go na le moemedi wa ministers fratana ra o kopa kwa
Ke a leboha Mosadi. Ke kopa Father, in the name of Jesus, we thank you that you began with us. You have carried us through this very important visit, our Kosikulu, this important visit, oh God, where we have heard, we have been updated, we've been informed, we have been, oh God, updated of what is happening in our village. We thank you, oh God, that it was not in vain that we came here. All that has been said, all that has been declared, oh God, we present unto you. We ask, oh God, that you continue to keep us, you continue to protect us. We ask that you continue also to keep us, oh God, to walk in agreement. Lord, the unity of the mind, the unity of the heart, the unity in terms of actions and activities. We surrender every dream, every vision, every plan regarding Taung, regarding Ramotswa, regarding Otse, regarding Mohobani and other villages that are part of Hamalete unto you. This year of the Lord, we ask that you bless us. Let there be change. Continue to bless us with rain. Bless our fields. Bless our Miraka, Masimu. Bless our businesses. Bless every job. Lord, even the Forest Hill Farm, whatever dream, oh God, whatever aspirations, let them come to fruition in Jesus' name. Many things that have been spoken here, oh God, we present unto you. You began with us, oh God, we ask that you dismiss us now. As we go back to our various places, we ask that, Lord, clear the way for us. Continue to bless our Kosikulu with divine health and even long life. Bless our courses, bless our counselors, bless our leaders in every aspect. Bless Bolax also for the support. Bless even this community, everybody that came here today. Lord, bless them. We arrest every spirit that would want to bring any calamity, that would want to take away the joy, the happiness we've obtained from this meeting in the name of Jesus. We declare it is well with everyone. Bless our way. Bless all of us as we leave. In Jesus' name, amen. Amen. Betu, baro na vai perere kopa tusi ya kumbele kabisa. Jana. Baholo. Bazadi le mahala ya la mosadi ki o hapela halo. Tsenze ngati le sa tshwarelo. Ya mente ke tse mama le tere go batla papa thale le kontre. Ka ile wa next time no gare kopa le rena le disiana go re re ke di papa thaya la go drink ma se le a pa ke ga sia ke a bona gore ba tsore ke tsala le nna ke ka ja bokae papa ta ke di go tlhoka bokae 500 are re next time so ra utlwana ke bara ke re next time gare ka ke ra nana re tsore ke tsala 500 pula gore le ka leela gore re reke drinki exale le papata gore be re ngathangata a ke nna ne ke tha ke le na le ya rona ko BBC ga tla ga spele teng Thank you.
Boitekanelo College. Other meetings, it's a development. Can I do it like it?